Meri waretse kunkura mu bintu katari byawe. Riana yarambwiye ngo njye mbirinda. Kandi nizina ry'Imana mbwira ki video ukuri. Kandi state swanumye ngo njye nkurindira ibintu. Yarasa kubirinda rukunkura Meri ngabanya ubwo bubi. Nanje nshaka kubikoraho. Unozashaka gushyiraho ingufuri. Ekura sarinde kuri noki nigende. None se wigende kuri kunkurakora wo. Ibyo mbano. Emeye mu kibuno ariko. Emeri ndenda ndakuninya none. Kubera uko ndashaka. Usikombize bya kubera ubwakunda urukunkurakora. Ndashaka ibintu. Ngahita turafata video. Nta kibazo. Ngambwira ngo settinga kamera. Ariko Meri waretse ibintu byateje. Kandi kubirinda. Ako se Meri ukuri seriye. Ngare kanyina ngo Maneza rero. naze ko dafite digido ngo yakuba yinjiyemo ariko Meri beje nje mu mataka mugiye kumaye uramayetse se uri sheri wanje. Reka ntucire amasoro yawe Waruradishije mu kibuno cyawe. Emere sonye kusajya ye ndagukubita Meri nukazajya unyinisha. Emere nagukubita ngaguha amabere yose yiwanyu na mama wawe na bene wanyu mvaho. Tujya kwikinishiriza hirya bro. Mvaho Emerine nukazajya unyinisha. Ngufu nani soni. Ye mfite umugabo.